Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum wal'an aduwahum. Leo tujomjibu shekhi hula wana nede shekhi Google dakandaka au Google dakandaka au dakandaka Google mwananyashia tujomjibu haumanye sedza amba vamo wao shorongombane Abubakar na Omar ndatire da Gomoro idalilia de habi harmu hadithini Shekhi Google dakandaka wo jomba undongolea tambo undorongwamba tirongwamba nyumba ya Fatima na Ali alayhimussalam Abubakar na Umari wanaitia moro wamtarongwa kaltezo tirongwa Abubakri na Umari na Abubakri wandamenye nyumba ya Fatima na Ali alayhimussalam betarongwamba wanda yitia moro amarna zikomentera nangia uju na angia harna titri na angia amba tini Abubakri na Umari wanda patsidza dagola Fatima na Ali alayhimussalam wandali patsidza moro likaltena hangiha bihurongoa tsarongwa kaltezo ama wawe de urongoa shtumarde iyo vavo uskana urongwa mbami mudallis basi vavo mtumbani de mudallis vavo ushijodzi uvulishia na video na kaifanya na wawe de wakaitia wantu washishonvulikia shtuna irongoa alafu wajauvulikie na shtua we wairongo yamba Omari na Abubakri wandamenye nyumba hadithi yo wirongo wao kayarongo wambe nyumba ene tu wa moro ya mudallis Omari na Abubakri wandamenye nyumba sishoreki ya harmu hadithi yo risome ataringaliemba kwelisahe nyumba hadithi yo rongo amba Omar ibn Khattab na Abubakr wandatrie nyumba ya moro wono kalte wa minarongwa na wawe uja kalte warongwa basi voilomba warongwa ha kalite zizo basi resenga kamdi hadisi ho kamwe dejo hukorigeo alafu yuhububue amba tirongwa amba Abubakar na Umari wandatia dagola Fatima moro vavo idalilio witsa hawo rishijobai kamwe harna zio zaho shtendo kamwe ya hijiri alama yenye sedzao amba Umari wayafanya shtendo endevi dimlavio wahe arongo amba tini nyumba yo ni sitia moro naka wantu kawanda bai hal kutuzo babu Ali andabai kamwe wakati de wowo au jaiviri panza jengi naka urungwamba wakati de wowo babu vavo iyo si hadisi ya kweli na kanda baindi wakati wa vavo isanyese dzamba nyumba yo kayatulwa moro bena kamba kanda ndabai wakati wa vavo isanyese dzamba o nyumba yo itulwa moro vavo rista jawabu ya dismardeyo kitabu jumalin min ansabil ashrafi الجزء الثاني جزء يافيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت يعني عائشة رونغو أمباتيني عائشة رونغو أتيني أمبا علي ويكامباي أبو بكري pakade wafati wa Fatima tavuviri mezi sita عن عائشة قالت يعني عائشة رونغو لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة بعد 6 أشهر عائشة رونغو كايا أمبا علي ويكامباي أبا بكر بعد يا وفاتي وفاطمة عليها السلام وفيرا مزي 6 الله 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 amba Ali alayhi salam Aisha weda rongoa amba Ali alayhi salam kambai Abu Bakri paka
de wafati wa Fatima alaiha salam, baada vavira miezi 6 de Ali ambaye Abubakr di harna zio zanyu be ahlul baiti salawatullahi rabbi wasalamuhum waikambai hadisi tokoyotsi. Haya rekaltera una hadisi amba Ali waikambai Abubakri banda ya wafati wa Fatima ateviri miezi 6 dandambai. Basi wakati huo wao shila vuyu isfanya hazitini wavo mari waye afanya mnafiki mana alavana Mungu alafu kanda ndafanya shtendwa alavashtutu alafu kanda ndaifanya wavo waye arongwa tambo wafanya unafiki mana ambia wanyahe amba nyumba ile waye asondeti amoro alavana Mwenyezi Mungu alafu kanda ndaifanya baso mnafiki be mana dzina nyaifete amba nyumba ile asondeti amoro alafu kanda ndaifanya. Haya lazima ujibu akaltezo Aisha arongomba tini banda ya wafati wa Fatima tavirime zitadandra mbai Abubakri ni harna zio zanyu biharna roya zama ahlul baiti salawatullahi rabbi wasalamuhum yo kiathibitisha amba Ali ambai Abubakri. Alafu suala la raru Fatima wayarongomba zo kweli umari wasuritia nyumba ya Umoru. Hadisi niyo nzima ikawasi wa hanu warungu wabani ba Abubakri wanati ya Moro ama okontrero Umarandrato watu hadisi ahadulia Mazao dzikia hadisi wa wairongomba Umarandrato watu hadisi ahadulia innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu ituloa nguvu wantu iloamba de wambuhudhi wa Allahu subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu na mtume wahe sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Basi wantu wafanya tungo marde hiyo la'anahumullahu, Allahu awalaani, yani awatsidze mbali na marziki yahe fi dunya wal akhirah, hunu lemenguni na ikiyama au mwiso. Wa a'adda lahum, Allahu atarishidzia adhaban, adhabu muhinan, adhabu zitambishao, adhabu za kalite. Walladhina yu'dhuna almu'minina, na wantu ilo ambade wabuhudhiwo wantu mamu'min wantu baba, walmu'minati, na wantu washema mu'min, bighairi maktasabu, amba zilo ambao kawafanya tongo itsoko yonsi ni waswasikiza tongo to amba wafanya faqad ihtamalu, hakika basi wakati wabona wajue ambatini faqad ihtamalu buhtanan, hakika na wajomba wavingi watiki midzwelo amba kawasi juaz kilo buhtanan, watiki tongo zilo ambazo kazina lama itsoko yonsi, kasina dalili tsoko yonsi, kasina provi tsoko yonsi, kaisina ubainifu tsoko yonsi. Wa ithman, titu na madhambi de wayatika, mubinan, madhambi yaliyo amba yayo ya venuha waotu wasijua na wanadamu wasuwajua ambatini wafanya madhambi ya venuha, mana wasikiza wantu tongo wala kawasalama itsoko yotsi. Basi aya ile isumvinga Umari havi na Abubakri risendar na hadisi yangine tena nezoti ukubali amba kweli Umari waenda risidza risingar na hadisi yangine tena rangale stongo. Sahih al-Bukhari lil-Imam Abi Abdullah ibn Muhammad ibn Ismail al-Bukhari 924 924 tumiarugwatini qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallama Fatima bad'atun minni, Fatima lopumbwa la damu ulangu, yani damu yangu, yani diro yangu. Faman aghdabaha, tuamjadzasira aghdabani, ajadzasira diwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Urekatira una hadisi
amba mtume arongwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam amba tini Fatima tu bad'atun minni, amba Fatima lopumbwa la damu la nyama langu, yani yo damu yangu. Mtu aitambisha wanta wo aitambisha wo atambisha ni damu yangu, na mtu atambisha damu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wo babu amtambisha de Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, na mtu amtambisha Allahu wasenda de muroni wavo Umar na Abubakri wasenda havi tio uja watia moro neka orongwa mbatini mashia waode wa lihizao maswahaba wasto akarongwa hadisio wanywa tulikwamba ne msilihiza maswahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya tio uja orongwa ya ahla sunna aha ulai tarfauna aswatahum, he wanyumali sunna wode mtu mjodzo sauti zanyu muje mumkidze mbeli ambao davinge drapo yanyu. So aja poteza wavo mashia msulumu majaula amba wao de amba wasulungu amba mashia ndi walizao maswahaba be wa Sheikh Google dakandaka weka shinda waambia wavo muswalu mutungo marezo wavo zode zi alama zenye sedzao Abubakar na Umar na maswahaba wao wasenda muroni pia wao maana wote zodi wazithibitisha mbakuli wanda risidza na wadisi yangine tena yarongwa mba mtu anda risidza isirongwa atini Sahihu Muslimi Al-Mujalladul Awwalu Babu nahi anil isharati bisilahi ila muslim, mlango wa hubaliza hurenga shombo ya hatwari hutsombolea islamusha. Miria hadisi tio wantuarenge hadisi tsao babu yendeta ipara havi sami'tu Aba Hurairata yaqulu, simu ishelea Abi Huraira bae wazimpaha yaqulu asirongoa na welomba madzarongoa kamwe qala Abul Qasimi arongwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam arongoa man ashara ila akhihi bihadida, mtu atsoko yonsi atsombolia mwananya hesha arenge shuma amtsombolia sha memkiamba garando amtsombolia shamba tumfanya shtia peo fa innal malaikata tal'anuhu, basi hazo pio unamidamsha shobabo zi malaika zisumlani hatta yada'ahu akalisheshtwile wa in kana akhahu, ajili kiamba di mwananyahe li abihi au debahe kamwe wa ummihi au na mayahi. Rono hadisi amba mtu avinga shitu avinga shuma tu anarisidza mwananyahe amba kailisha zimaleka zo zisumlahani alafu je parati namba ikanda alishashtwile nimkemba kuzade baho au de mayaho na Umari waendafanya shtu mardeyo na utio ukubali fete babo amba kweli Umari andafanya shtu babo Umari wasenda havi wasenda moroni na ziadisi zanyu Sahih Bukhari Barndandazba na Sahih Muslim wope warwa dismardezo zi thubitisha mba Umari na grupu yahe yoisenda moroni mana wanyuma ahla saqifa na udungu kamwe wantu mari de wao wavo sultashia ya majawabu hali Umari valakangi adagoni ya wantu ile adabu ile kanuni au ti kanuni na monyo kaka aya Qurani madzaile yukorije urikatoro ngomba uskorije wanyaho mbapika jingeda gona tupaka mtu atse ivini alafu ala la vili Umari ile aila vamba sifanya shtwile arungwa mbanaka alika mbaya Abubakri nyumbele ya siti ya moro hali wakati madolo wale ali andamba ya Abubakri na karungwa kaltezo wavo nyumba yake atulwa moro benekeje viri no panza wavo nyumba yo endea itulwa moro alafu shila vwele sifanya hazitini na isha arungwa batini aliweka mbaya Abubakri dede banda ya wafati wa Fatima alayha salam banda wavira miezi 6 vavo tini mtsahulio una dewanyu. Wassalamu alaikum. اللهم صل على محمد وآل محمد.